Ngap yang sebaya pi iwai bapeja kanika video kepada menta kasni ka laipo terik nailar arhajar arpo. Katkum katalong kubor balami napo nong ba New Delhi leng ba katanat kampo ying jongka sorkar India lani ka Ministry of Home Affairs. Kabalami henin kasni sajan laong baka sorkar India kelarai banang penjensur syusyu ya kalet kawan lengba kajing pelat kendon 4.0. Lengba kanika kendon 4.0 kelapan tipat baru baka sorkar niya kala syaban plino yaki school ki jakale nyam lani ki iingmane yaki jing ya lekai yaki jaka petkai bat yaki jing ya lang san perthei nadu ka arpo terik September arhajar arpo. Henry kajing don yaki bru kidai banlong tang hapo shis pangut hakani kajing yalang. Kalau ong syuru bahak kidai kijing yalekai ni kijing yalum bru kidai ban bud renti ya kajing ta jongka sorkar ba kidai ban hap ban pendon kam yaki face mask kajing ya jingai iwai kajing ya le thermal test bat dai ban sajru yaki kti daka sabon. Ka sorkar kalau ong syuru bana benta ki school pat ka sorkar kala keren syai beendang kang hadu kalai potrik September arhajar arpau. Henry kalap taru bayak itu ki kena ki berangsyong kelas 9 hadu kelas 12 lasya bat ailat ru yaki bakin lengmi sya school ban yakin du yaki nong hikai Henry ki de ban yo jingbet lani jingya menjurlang naki kemi ki kepa bat kane kadai bet tang yakitu ki jaka ki bom hap hapo kajing kang sebak tang kini kuplej bun.